Egecoka akonania nĩ kuĩte maĩ mwena nda na thutha ĩna maĩ mareyũmba. Niĩ ma ndiroĩ nyamũ ĩno nĩ cancerous. Rĩrĩa ndagĩtarĩ atwĩrire tondũ twerire ndagĩtarĩ he see cancerous ni benign. Atwĩrire no, this is malignant. Nĩ ndapanikire mbere ya mwana wakwa. Ũrĩa ti kawaida. Tondũ ona gĩthondekithia mwana ũyũ tũtiendaga amenye mũrimũ ũrĩa arwarĩte. Ndambaga kũingĩra kũrĩ ndagĩtarĩ. Ngatiga ithe thutha na mwana. Ngaingĩra thĩinĩ ngera ndagĩtarĩ nĩ ndaingĩra na ndirenda wĩra mwana kũrĩa arwarĩte. Ndĩrenda mwĩra no kĩndũ kĩrĩ thĩinĩ wa nda. Kwa more stressful imekuwa ngumu pia. Juu pia naona ni kama mimi ndo mzigo kwa mamangu. Juu wameuza everything, wamechukua loan lakini bado. Yes, ngatho cia mwanya we mwiroreri wa Kish Media, Mwireri TV na Kikuyu Star TV. Muthenya wa umuthi ndina mugeni ndakurehera haha na no murata witu na tugaga platform ici tucikirie taga kan tuciranagi nigetha cigatuika uteithio hari ithuĩ na ona hari society na andu aria maturigicĩirie. Riu muthenya wa umuthi ndina mutumia wi haha na kairetu ke haha ni matucerera muthenya wa umuthi mena rugano rwa mwanya muno. Tukwenda maheane platform ini ici na mostly ni uteithio marahoya, ni marehoya uteithio ni undu wa murimu umagumeire no kamatindika muno na makageria na njira ciothe. Ni marurite kundu kuingi na muthenya wa umuthi makinya hari platform ini ici citu nithu twakiuga no nginya tumarehe muigue rugano rwao, na agikorwo wi hau ni ukuhutio ni rugano ruru kiria wina kio no mateithĩrĩrie. Ni megukuhe namba ciao cia thimu na ni njui ni ugutuika kirathimo muturire-ini wao na Ngai ni egukurathima. Tukwamba tugeithio ni mamu wao na tugucoka twaririo ni kairetu gaka. Karibu sana mama. Kegunyitire geithia mwiroreri umure maritwa maku tugithiaga na mbere. Wĩ mwega mwiroreri witũ wa ũmũthĩ. Ha maritwa makwa njĩtagwo Mercy Wangeci wa Mũraya, Mercy Wangeci wa Kĩmotho kana Mercy Mũraya. Uguo niguo njuĩkaine. Okay. Nawe kairetu wĩtagwo atĩa? Majina naitwa Rispo Amboi Mũraya. Niko 17 years old. I'm a form 4 student right now. Okay. Leo mamu wa kairetu gaka ngwenda utuhutirie rugano rwa kairetu gaka kamwira kairetu gatwaririe. Kairetu gaka gakwa karwarire 2024. Ndeteirwo cukuru. Ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo gatigĩtie mathaa, ndaheo mathaa matatũ ngorwo nginyĩte thibitarĩ-inĩ ĩrĩa karĩ, na ngĩũrio thibitarĩ ĩrĩa ngwenda gatwarwo na ngiuga thibitarĩ ĩrĩa niĩ ngwenda gathiĩ. Ndakinya ndakorire kana kahinyĩrĩrĩkĩte mũno na kahana more white, maitho mahanaga white, gakarĩ more pale. Nĩtwagatwarire thibitarĩ na gakĩambĩrĩria gũthondekwo na gagĩkĩrwo thibitarĩ ya thakame ya mbere. Gekĩrirwo thakame emergency room. Gagĩcoka gakĩambĩrĩria treatment ya ndagĩtarĩ nĩ mendire kũmenya nĩ kũ thakame ĩrorĩra. Akĩamba agĩkwo scanning ya mwĩrĩ wothe, akĩoneka ena kĩndũ, ena mass ĩrĩ nda thĩinĩ. Makĩenda kũmenya mass ĩyo nĩkĩ ĩkuĩte, nĩ mũthemba ũrĩkũ. Nĩ mathire magĩkorera nĩ mũthemba wa tumor. Ũrĩa agĩkwo biopsy nĩguo yonekire nĩ cancer ya yeast cancer. Na agĩthiĩ na mbere na kũrigitwo. Akiuma thibitarĩ tũkĩrĩha bill ya 860. Agĩcoka akĩambĩrĩria, ndahonire athire na mbere na gũthiraga thakame. Magĩtũtũma kũrĩ ndagĩtarĩ ũngĩ ũkoragwo Nairobi Hospital ũrĩa specific wa mũrimũ ũcio. Twathiĩ nĩ atwĩrire mũrimũ ũcio nĩ rĩa mũno gũkorwo na ciana. Mwana wa mũico warwarĩte nĩ mwana wa mĩaka 28. Ũyũ koguo no hinya akorwo mũrwaru mũrimũ ũcio. Agĩtũtũma biopsy ĩngĩ. Biopsy ĩyo ndaiganĩrie nayo, atwĩrire mũndũ ũcio ndagĩtarĩ ũcio arogota tissue handũ ha block. Tũgĩtũmwo kũrĩ ũcio ndagĩtarĩ atũrĩhĩtie 65. Tũgĩtũmwo kũrĩ ndagĩtarĩ ũngĩ ũrĩa arĩ more expensive tondũ kũmwona nĩ 10,000 na kũruta kanyama kau amũrutire na 345.
agicoka tukiruta ngiri 45 cia kwikirwo ndawa ino cia andu mekiragwo nigetha matikeigwe ya kugonia ndaiganirire nionire ni either tondu aheo ndawa ria hairwo itagwo imatinib ndiamuteithagia nyamu no irathie kiongererekaga kirigwo niki kiuga gitutuma ninge biopsy ingi tugithie mwena wa Kenyatta twathi Kenyatta ni arutirwo na ikioneka bado no gist yoneka no gist agicenjerio ndawa kiwenge itagwo sweetent ikioneka ni ambire go spread ni athie inine yathie inine dagitari aramucenjeria ndawa tondu thakame no irathie o mweri araikaraga agekirwo thakame o mweri no gwikirwo thakame dagitari ni amucenjeirie ndawa aramuhenge itagwo pasopanib ona yo ndina muteithia no kumweruhia ramweruhia emugarurite kara nginya njuire ciake cihana white ni kumudai tumudayaga tumuhakaga dai ungimurora nginya ici cia moko na maguru moko na maguru mahana guoyo ucio wa white ari mo white ona ungimuiganira na ta muthungu ona gakara ndiratwara nayo ni aratuika white tuthiete karugendo kanene tugakinya kwendia indo citu dagitari aratwiria tuthie tuone surgeon amenyekana ni akumuruta surgeon riria arathiria arona mbica arauga no twambe twike PET scan niwe kuga ithu tuturite tutiramenyaga kana ni cancerous muthenya ucio twerio tutukone surgeon twatumirwo uri Nairobi hospital na kio swa Nairobi hospital agitura iyo ndangihota kumithondeka ari wiki tuthie kuri dagitari ungi uri na uri Kenyatta ndathie Kenyatta dagitari ucio niwe watutumire agitutuma Nairobi West tuthie acokerwo PET scan eko PET scan ile onekire ni spreadete ni hutetie ini na chest na cervical egecoka kona ni kuita mai mwena nda na thutha ina mai mareyumba nyima ndiroi nyamu ino ni cancerous riria dagitari atwirie tundu twerire dagitari he cancerous ni benign atwirire no this is malignant ni ndapanikire mbere ya mwana wakwa uria tika kawaida tondu ona githondekithia mwana uyu tutiendaga amenye murimu uria arwarite ndambaga kuingira kuri dagitari ngatiga ithe thutha na mwana ngaingira thiini ngera dagitari ni ndaingira na ndirenda wira mwana kuri arwarite ndirenda omwira no kindu kiri thiini wa nda tondu aigua kigo tiuma mwana uyu ti mwana ni aramenya ni aguthie thimo-ine twamuthondekithia atekumenya nginya haria dagitari atwirire this is malignant ithu na ithu tutiroi riria twathire kugira resort niguo aratwirire yes resort yo nakinyeirio mbere na akiona nyamu yo ni spreaded muno ni hutetie ini nere multiple ni kuga ni nyinge iria ciri ini mwena ini rikuite nyamu nyinge marorekana no cirutike koguo no cikirwo biopsy kanyama kathi karutu hau ini-ini nigetha gathimwo kamenyeke akurigitwo atia ni ndawa iriku cikumwitikira na guthondeke kate tondu anatwirie ndangikika operation ndangirutika tumor iyo twambe ndamuria riu tuguguthie ati aranjirie twambe tuthie tumwikithie biopsy iyo na riu ni mwifangite guthi kumwikithia biopsy iyo tutiebangite tondu na mbeca tutire ithuĩ tuoete loan tukendia indo citu ciothe gutiri ona kindu tutigitwo nakio tungiendia ndirageria kurora nginya nyumba niki ingenyita nyendie gaga taru uguo ngirite ha tukirite ha baba warari murau ni anyitirwo ni stress ria igwire mwana uyu ni murwaru ni arwarira araturaga thibitari aikarire mieri ina ni anyitirwo nginya ni infection ni stress ya muikinyire handu ikimuhe sukari ona wake nduragwaga araikarire ICU 2 months agicoka agikara mieri iri ward nomo agikinya kuma aumire ndangihota gucoka wira na riu ndari aracokereria wira riu turarira na kuhoya riu ni tukinyite handu tukona tutingihota tuithwiki tondu twendete indo ciothe mundu uria witu wi hakuhi mundu wa hakuhi uria ungituhe kindu nake riu tukona nake riu ni tumunogithie muno
tondu ringi no gutwe nginya irio cia kuria na fare ya gutwara mwana thibitari. Na riu kurabatarania mbia ta cigana uguo? Biopsy ni kindu 160 kuruta kanyama kau na gutwara hari ithimi igiri cirerwo cigwikwo histology na wengi ni histochemistry. Icio nicio cirabatarikana iria iria cirabatarikana. Na riu ngwenda urore kamera ici uhe eroreria aya namba ciaku cia thimu. Njui Ngai ni atumanagira mundu na Ngai ni ahutagia andu. We wi hau ukuona video ni gugukinyira aikorwo no uhote guteithiriria ringi no wage mbia no ringi wina connection ya ndagitari ungihota kurigita mwana uyu no twandikire hau uguo comment section kana namba ino kuheo no uhurire mutumia uyu na ari mateithike. Mahe namba ya thimu. Namba yakwa ya thimu ni 0722 74 77 45 0722 74 77 45. Na ringi no korwo hau no korwo ringi he andu muoyaine ringi reke tuge andu mena igweta inene kana ringi atongoria ungienda ringi makinyirwo ni video na ringi ni ugeretie kumakinyira na nduri urahota kumakinyira ringi no maririe video ini ino mahota gukinyirwo nio. Mheshimiwa Mike Sonko, Mheshimiwa Babu Awino, Chris Kirubi, Githaiga wa Cai, Karangu Muraya, we murata wakwa wa hanene. No we kuria matumite nawe ma. No uria twananyitanirira. Ndakwihoya na gitio agikorwo kuri uhoti winaguo. Agikorwo kuri mundu winake ungituteithiriria. Ndakwihoya na gitio ma. Ndakwihoya na gitio kinene ma. Uririkane ona kawega kanini twaneka. Turirikane tuhote kuhonora moyo wa kana gaka gaitu. Nchukue namba ya 0722 74 77 45 0722 74 77 45. Ikuruta ritwa ririko? Ikuruta ritwa Masi wa Gici Kimotho. Mwiroreri riu ngwenda twaranirie na kairitu gaka na ri gatuhutirie karugano kanini ka uria gakoretwo kagithina thabari-ini ino ya ndwari ino na tukimenye nginya haria yanjirie. Wakamuisha jina yako? Majina naitwa Rispo Ambui Muraya. Na tumekuja hapa kuomba usaidizi wenyu kwa kuwa nimekuwa mgonjwa kutoka 2024. Damu ilipotea nikiwa shuleni. Pelekwa shule Matunda ali insist nipeleke hosi na nimefinyika sana. Okay, before upelekwe hosi ulikuwa unasomea wapi? Nilikuwa nasomea Teresa Nuzo. Iko Ruiru. Na ulikuwa before ujue sasa wewe ni mgonjwa kuna signs zenye ulikuwa nazo unaona like when I'm sick? Nilikuanga kila time nikifanya ama hadi kama sijafanya kitu yote nilikuwa natuna choka tu every time. Mara naanza kuvomit blackish stuff. Sikuwa naelewa hiyo ni nini. Nilikuwa dhania labda ni chakula ya shule. Nikienda kuambia principal ananibadilisha na niweka tu kwa special diet hiyo chakula. Bado tumbo inaendelea tu bado kufura. But venye ndo ni damu inishie nilikuanga mpela. Then nilikuanga nachoka. Na hiyo ndo hapo ndo nilianza tena bado kuvomit blackish. Na mpaka kwenda choo bado kwanga blackish. Sasa ndo Matu nakasema nimefinyika sana nipelekwe hosi nipimiwe. Hadi nikienda hosi nilikuwa natembea mguu, nilikuwa naenda kwa barabara naambia Matu kwanza tuketi kwanza chini kwanza nipumzike. Sasa naenda kwa barabara nikiketi tu chini napumzika kidogo natembea kidogo na keti chini. Then security wa shule kwanza ndo alinipatia mti nitembee nayo. Juu mpaka ndo nifike hadi hapo kwa gate bado nilikuwa naambia Matu kwanza niketi chini kwanza nipumzike. Tena nikapeleka hospitali. Na before sasa upelekwa hospitali hii ndio sasa wajue ni msik. Mbeleni ulikuwa umeenda hosi tena? Hapana. Uko yenda hosi tena? So vile ulienda hosi walikuambia aje? Waliniambia that walinipima kwanza damu. Wakasema that iko chini na ilikuanga 4.2 pints. Nikaambiwa hiyo ni emergency nafaa nilazwe hosi.
mama alikuwa amepigiwa simu akiotala kamepatiwa dakika tu kidogo nifike ndo nipelekwe hosi. Mama akasema nipeleke kwanza hapo KU. Nikalazwa. Then ndo wakakuja daktari ndo alisema kwanza nipimiwa juu mbona nimeluzi hivyo damu na mbona imekuwa hivyo mingi sana. Nimeluzi. Nikapimiwa then akasema that niko na mass kwa tumbo. Nikatumwa nikatumwa biopsy ndo ijulikane. But hiyo time mama kwa atikanga nijue ni nini. Nilikuwa nashinda nikisumbua mama anasema hapana ni kitu tu iko kwa tumbo lakini itatolewa itaisha tu. Utapewa dawa itaisha. Hapa juzi ndo nilikuja kujua that niko na cancer ya tumbo. Okay, ulienda hosi mwaka gani? Hiyo time sasa ulikuwa unapelekwa hosi na matron. Ilikuwa which year? 2024. 2024. Ulikuwa form 2. Form 2. Sasa tangu sasa upelekwa hosi ulirudi shule after sasa kutoka hosi hiyo time? Si kurudi hiyo time kwanza but nilikaa sana before tena ndo nirudi shule. Tena saizi hii mwaka tena nimebotea kwanza nisiende shule tena. Kwanza ni angalie health kwanza. Sasa yuko form? Sasa niko form 4. Sasa uko form 4. So unafaa kufanya exam this year? Yes. Lakini umeambiwa usiende shule? Yes. Walikwambia kwanza utritiwa hadi upone ama walikupea time tu kidogo alafu urudi? Niambia kwanza hawakuniambia specifically mpaka which time. Niambia kwanza niangalie health yangu kwanza. Na sasa maisha imekuwa ikikupeleka aje sasa? Wewe ni msika, uendi shule, upatani na wale mastudi mlikuwa mnasoma nao? Imekuwa more stressful, imekuwa ngumu pia. Juu pia naona ni kama mimi ndo mzigo kwa mamangu. Juu wameuza everything, wamechukua loan lakini bado tuko tu ni kama tuko bado step 1, ni kama hadi bado tujaingia hiyo step 1. Wameuza everything kwa nyumba. Saizi tumetumwa the same test but tena baju daktari anasema haoni kama ni hiyo kitu ni natibu, ni kama ni inafaa kutibiwa hivyo. Juu kuna change yote na take kwa mwili. Tuma tu ni kuspread na spread lakini ukiangalia gozi imechange. Hii sio skin color yangu. Nimekuwa mweupe sana nywele. Huko mweupe hivi? Si kwa mweupe hivi. Mpaka nywele pia. Nywele imekuwa white. Ni dye napaka. Hii ni dye umepaka sahi? Yes. Dye ndo natumia sahi kwa za dye na pia nini. Na ngozi inakuanga aje sasa vile umekuwa brown hivi? Maybe wanga unaafektiwa na either baridi ama jua? Jua ndio huwa inani affect sana. Juu nikikuwa kwa jua hivi kidogo hivi sana nazanga kutan na kuwa red sana. Then by the following day skin inaanza kupila. Inaanza kujitoa tu yenyewe. Tena na vilazo tena napelekwa tena hosi tena. Naangalio tena. Najua wewe ni Gen Z na kuna wase wengi hapa hivi Gen Z wanakuanga na connection by the way na wanasaidianga wase wengi. Kuna watu kama Githaiga Washa hii, kuna Chris Kirubi, kuna wase wengi sana. Sijui unaweza waambia nini? Hebu ataje kwa majina na waambie vile unaweza taka wakusaidie. Waheshimiwa Mike Sonko, Githaiga Washa hii, Eric Omondi, yoyote atayetaka atasikia kilio chetu. Mwenye naomba sana mtusaidie kwa kuwa hii safari imekuwa ngumu sana na hatuna chochote tunaweza fanya kwa saa hizi. Tumeshindwa tutafanya nini? Hakuna chochote tunaweza hadi uza loan hawezi chukua, mama na dad hawezi chukua tena. Tunawaomba sana mtusaidie. Kuna madam fulani anaitangwa Baby Top, mdhani wa Kiruba. Na uliona kuna msichana alikuwa ameshika mti. Unamjua huyo msichana? Naam. Anaitwa nani? Simkumbuki. Trufena. Uliona Baby Top vile alimshikilia? Baby Top by the way wanga anasimama na culture sana. Hebu muongeleshe pale kwa ile kamera. Nasema nitwaje tena? Yatakuwa mdhani wa Kiruba Baby Top. Mdhani wa Kiruba. Tunaweza na kuomba sana venye ulishikilia huyo msichana. Ningependa pia mimi nishikiliwe kwa hii situation yenye niko saa hizi. Asante sana. Na kuna mheshimiwa anaitangwa Babu Owino. Ni mheshimiwa mimi wanga nimetambua sana. Na juzi alikuwa pale hivyo Kameme na alipea wasee school fees bila kutaka kujua huyo msee ametoka wapi, anafanya nini, anafanya course gani, ni wa kabila gani. Aliwashikilia sana by the way. Na mimi naweza kuomba hivi mheshimiwa Babu Owino, this is one of us. Ni Gen Z mwenzetu.
na saa hii sio school fees manze, ni bill ya hosi. We ni Gen Z na tunakutambua sana Babu Owino, na nimeona ukishikilia wasee wengi. Kama unaweza shikilia haka kadem, kaende tu katritiwe, karudi tu shule, kamalize masomo mazee, God anaweza kubless. Nataka madhe tupe namba ya simu tena before tumalize. Namba yangu ya simu 0722 74 77 45. 0722 74 77 45. Ndiyo kana he kaundu kangi ungienda kwaria kangi ndariganirwo rigi gukuria kana kangi waririkana? Wa mbere no nyende kwihoya kuri Muthoni wa Kirumba. Muthoni wa Kirumba ni ngwendete muno na ni foragi indo ciaku muno muno muno. Ona kaire tukau kanyitete muti turufe na Muthoni. No ndonirio githii gukona. Ndakwihoya na gitio ma kinene muno 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 muno. Wananyitira andu aingi nginya arata akwa nyonaga mitandao-ini. Ndakwihoya na gitio, nyitirira kairitu gaka gakwa ma, nigetha gatuike ga kuhona. Nindirwaga tu indo twingi twaku na ngaiririria muno muno uguo wikaga. Nihoyaga Ngai na ari kwa he chance ingi ya guteithagia andu, na ari kuona ni ndakorwo na kindu hota gunyitirira andu uguo nyitagirira, no kona nikio Ngai akuhete thayu na gikeno kiu ukoragwo nakio kingi. Thank you so much. Sijui kuna kitu kingine unaweza ambia mafans wenye wanakutazama, waheshimiwa, marafiki, mastudio wenye mlikuwa unasoma nao? Ningewaomba sana kwa mtusaidie sana, kwa kuwa hadi mimi kwenye situation yenye niko saa sipendi na sifurahia at all. Juu pia mimi naweza taka tena nirudi shule nimalize. Naweza taka pia kubuild future yangu pia. Lakini for saizi venye situation niko na better nisiende shule. It's so stressful. Pole. Mimi naweza kuambia hivi, I believe there's God in heaven mwenye huwa anafanya mambo yenye binadamu wa kawaida hawezifanya, hata kama akona nini ama nini. And I believe in that God because mimi naongeanga hivyo nikiwa na ushuhuda juu amenitendea mimi mwenyewe. So mimi nakuambia Mungu, and I know atakutumania na mambo itakuwa sawa. Uko kadi? Kwa nini? Bado sijafikisha mwaka. Aya, hujafikisha mwaka? Kwa how old? 17. Kwa hivyo next year utakuwa kadi. Sawa. Na uchangamke and believe in God that mambo itakuwa sawa. We mwiroreri wa Kish Media, Mwiroreri TV na Kikuyu Star TV. Tugukinye hau muthenya wa umuthi na iko ni werora video no na ni wahutio ni rugano rwa mutumia na kaire tugaka gake. Kiria kinini we nakio. Gutire kindu kinini by the way he gukinya ni murimu. Kiria kinini we nakio nyitirira family ino na ni njui Ngai ni egukurathima na ni egugwika wega. Tugukinye hau rugano rwa muthenya wa umuthi na ngakuhoya na gitio. Agikorwo werorera video no na nduri ura subscribe, witikire gu subscribe na gu turn on notification nigetha ria turikiraga video ugakorwo wa mbere kumirorera. Nginya muthenya ucio ungi, bye bye, tunawapenda sana.